Dobar dan. Šta mi radimo ovde danas? Danas ćemo izvršiti jednu malu prezentaciju novoga Volva XC90. Zašto ovo radimo? Zato što sam dobio toliko pitanja o autu. Koji je to model, šta je to, koji je motor, koje godište i tako dalje, tako dalje. Ja lično nisam video ni jedan u Novom Sadu i zato želim ovu prezentaciju da izvršim za ljude koji su zainteresovani za ovu vrstu džipova. Kao što sam počeo, ovo je Volvo novi model XC90 D5, što znači da je dizel. Što je interesantno za naše tržište, to je da je motor 2.0 i to je to što imponira ljude, da je tako mali motor. Naravno, ima mnogo konja, 225 konja, što ga čini jakim, ali istovremeno ekonomičnim. Ovaj auto je povoljan za naše tržište što se tiče registracije i potrošnje. Znači, o cenama auta nećemo diskutovati jer to je za svačiju slobodu da odlučuje da li je jeftin ili skup. Čast je moja da je ovo moj auto i da mogu da vam ga pokažem u detalju. Vi koji gledate ovo znate o kom se auto radi. Ja ću vam malo približno objasniti kako funkcioniše potrošnja, neku vrstu opreme koju moj auto posjeduje i tako dalje. Tako da možete početi da uživate u izgledu auta. Onda ćemo početi od gepeka. Prvo što primetite da auto nije opran jer ovo nije prodaja, ovo je samo pokazivanje auta. Počet ćemo od gepeka, da vidite veličinu gepeka. Otvaranje se radi putem senzora ključa, naravno dugmeta i to što ja najviše volim, to je putem senzora ispod auta, koji dovoljno poručite nogu. I auto se otvara, to jest gepek. To je to. Zatvara se ovo dugmiće. Idemo. Sklanjanje. Gepek, kao što vidite, je dubok. Ovo su stolice za moje klince. Pomerit ćemo za prostor. Imamo ovdje možda svašta da stane. Razne budalaštine. Ovdje već šta imam, džiđe buđe. I ispod je, pošto nema rezervni točak, ima ovo za pumpanje i guma i šta ti ja znam. Što se tiče gepeka, to je to. Otvoreno putovo. Kao što vidite, imam ovu mrežicu da stvari ne bi letele ka vozaču, suvozaču i zadnjim putnicima. Ima se zaštitno. Tako, to je to. Kao što sam rekao, evo ovdje sad ima zatvaranje dugmićima i senzori koji su ispod auta. Gepeka idemo u motor. Da vidimo tu malu kubikažu 2000. Kao u svakim autima, otvorimo. I da vidimo šta kaže motorčić. Imamo gdje plastikica, to je tu. Strašno. Evo, pogledajte se na motorčić. Vidite se koliko je to da malo. 2.0 dizel, 225 konja. Nema tu puno sada se diskutuje, to je to. Sljedeća tura je zadnja sedišta. Da počnemo od toga da sam ja 1,90 m i 120 kg. Možda se ne primeti jer kamera dodaje koje kili. I sada ćete vidjeti kako lako ja ulazim u auto. Evo ga, hop.
Vozačevo mjesto je napravljeno za mene, što znači da evo nazad imam dovoljno mjesta. I za glavu. Ovdje postoje te drškice, ne znam sad gdje ih ovdje, s kojima može sedišta, ako je potrebno još malo više mjesta, da se, kao što vidite, izaći ću iz auta da pogledate kako to izgleda. Pa to snimite. Evo to, sedišta. I malo je udobnije. Kao što vidite, sad sam na zadnjem sedištu auta. Auto je napravljen za mene napred i vidite koliko mjesta. Znači, vrlo komfortno. Klima za putnike pozadi. Malo. I grejanje sedišta. Inače, zatvorit ću malo vrata da vidite kako je. Da je prijatno nazad. Kao što ste primetili, auto je crne boje, crna koža, sve je crno. Pogledajte napred, pogled sa putničke strane na konzolu, to je instrumental tablo. Vrlo jednostavno, ali lijepo. Jedan mali detalj, kao što vidite, švedska zastava. Da preskočimo ovo i da uskočimo. Ja mislim da je vreme da uskočimo na vozačevo mjesto. Laganica. Pogledajte samo ta sedišta. Jedna od boljih sedišta koji sam ja sedio. Da se razumemo, ja sam pre ovoga vozio BMW 730 dizel. Vozio sam ga 4 godine i mislio sam da neću naći udobnije sedište. Ali, probajući Volvo, shvatio sam da sam živio u zabludi. Sedišta su ekstremno, fantastično udobne. I naravno vizualno su udobne. Kao što vidite, auto prljav, jer nije na prodaju. Da ovaj auto, kao što vidite, crno na crno, crno s polja, crno iznutra. Zašto sam se odlučio na ovaj auto u ovom izdanju crnom, jer nisam imao drugog izbora. Kada sam se odlučio da uzmem ovaj auto, čekanje na auto je bilo 6 mjeseci od porudžbe. Naravno nisam imao vremena živaca da to čekam i ja sam onda moj naručio direkt iz Amerike. I dobio sam u roku od 2 nedelje. Ali nisam mogao da biram kakvu boju, šta već dalje. I ja sam između bele, crne i sive odlučio naravno da crno i crna koža mi najviše odgovara zbog male djece. Tako da je ovo američki model koji je sa 5 sedišta. Svi drugi evropskog standarda su sa 7. Znači moj auto, ovaj auto je 5 sedišta, gepek je kakav jeste, nema ništa ekstra. Ne znam da li ćete vi naći takav u Evropi, jer su svi sa 7. Znači ovo je unikatni američki proizvod. Da uskočimo auto, snimamo malo, pričamo auto, šta mogu pokazati? Mogu reći to da je ovo trenutno najsigurniji auto na svetu. Znači ne postoji sigurniji auto u kome se možete voziti. Što se tiče udesa i nesreće. Bolji auto sigurniji od ovoga nećete naći. Volvo je svoj polis stavio da do 2018. za 2 godine ne bude ni jedan smrtni slučaj ili ozbiljnija nesreća u njihovim autima. Znači, sva ulaganja ulažu u bezbednost. Da vidimo mi šta se dešava unutra. Ajmo. To je to. Kao što vidite, vrlo mali i fin volan. Jednostavno, bez puno komplikacije, bez puno dugmića. Jednostavno. Sve je tu gde treba da bude. Menjače poluautomatski, to jest Tiptronic, kako se zove na našem jeziku. 8 brzina. Potrošnja, sad ćemo moći da vidimo tačnu potrošnju. Kao što vidite, na malom ekranu imamo 2 ekrana. Jedan kao tablet, tu je glavna navigacija. Sve se preko ovoga radi. Ovdje je mali ekran, kao što vidite, nemamo pojas. Stavit ćemo pojas i to će prestati da crveni. To je to. Imam jedna mala navigacija
u tom. Pogledat ćemo potrošnja 7,9 litara na 5000 pređenih kilometara. Što je za Jeep i za nov auto, da se mi razumemo, ovaj auto 6 mjeseci star, znači još nije razređen. Po knjigama on treba da troši ispod 6 litara. Meni to zvuči nerealno, ali ja sam zadovoljan sa ovom potrošnjom ispod 8 litara. Kao što sam rekao, auto je najbezbedniji na svetu. Pri brzini do 80 km ovdje su svi senzori. Kamere, radari i tako dalje. Preko njih auto meri okolinu i uočava opasnosti. Ako auto uoči opasnost pri brzini do 60 km na čas, auto sam koči. Što znači, ako deca istrče, ako auto ispred vas izleti, auto će zakočiti i udes će se izbeći do 60 km na čas. U retrovizorima, sad se ne vidi odavde, ja nemam nijedan auto za nas, upale se žute linije ako ste u mrtvom umoštu. Da ne bi bilo potrebe da okrećete se i da zverate da li imate auto iza vas. Auto ima sve senzore za kišu, ne znam kako se zove, držač brzina i te budalaštine. Šta ćemo, mi prelazimo na iPad, što ga ja zovem. Na iPadu imamo navigaciju koja je fantastična, znači mi se nalazimo u malom selu koji meri svaku ulicu. Znači to su smešne stvari. Pogledajte sada. Evo se ulica Jan Gačmelik, pa ja ne znam koja je ulica. Navigacija je jednostavna i lepa. Imamo dalje. Radio. Satelitski, USB, AUX, Bluetooth, možete povezati telefon, iPad, šta god imate. Telefon. Nisam priključio, to može se priključiti naravno. On call, što znači da možete pozvati Volvo besplatno, koji vam je dostupan 24 časa u bilo kojoj zemlji sveta. U slučaju nesreće auto automatski zove policiju, vatrogasnu i hitnu pomoć. Klima, vrlo jednostavna i lepa. Kao što sam rekao, jednostavno je sve. Povećavanje auto, temperatura, kao na iPadu. Kao što vidite. Ovo je 4-zonska klima, tako se zove. Grijači sedišta. Na vozačevom mjestu ima i grijači volana. Klima za pozadi. Odavde možete da upalite klimu za zadnje sedište. I klima za treći red, to je za gepek. To bi bilo to. Sve, kao što vidite, parking senzori, kamere, sve se radi putem ovog ovdje ekrana. Slika bistra, pravljenje sedišta, kao što vidite, pojavit će se na ekranu. Za udobnu vožnju napravite sedište kako vam srce želi. Instalacije, kao na iPadu. Sad da ja ne bi ulazio ovdje, to koga zanima ti detalji, to poručite brošuru. Ja mislim ovdje samo da vam pokažem to otprilike kako šta izgleda. Ali vrlo jednostavno. Muzika, jako dobro ozvučenje naravno ima. Jako dobru klimu ima. Kao što vidite ovim malim ovdje, klima zone. Clear zone, što znači da su dodatni filteri da bi se oslobodili svih bakterija koji ulaze s poljašnje strane. Kao što vidite ovdje nema puno komplikacija, dugmiće za muziku, za grejanje, sva 4 žmigavca. Ovdje imamo male za negro bombone, recimo. Mirisi, 4 flaše, mogu da stanu laganica. Kao što vidite ovdje ovo je zanimljivo, drive mode. Naravno, kočnice, ručna kočnica, automatska i poluautomatska. Nama to nije potrebno sada. Drive mode, šta znači drive mode? To je da se amortizeri, auspuh i menjač prilagode terenu. Što vidimo tamo gore? Eko, što znači
ušteda, komforno da bude malo udobniji. Ako smo na ovakvom putu kao što smo mi sada, onda idemo na off-road i Dynamic On kao sportska varijanta. I stvarno se primeti razlika u broju obrtaja i u zvuku auta. Mekoće naravno, stavit ćemo ga u komforno, to svakodnevno ja koristim. Šta je zanimljivo, što se sviđa ljudima i meni se sviđa, to je naravno to je paljenje auta. Auto se pali, ključ, ne postoji ključ u džepu konstantno. Auto se pali putem ovog malog dugmića. Okretom. To je to. Otvaranje za rukavice boksa. Za uvijek jedno mjesto za jednu CD bitu. Znači da ima mjesto. Imamo ovdje za naslonu za ruke. Meni lično vrlo veliki mjesto. USB, AUX. USB se mi ti nada za muziku. Da, što je interesantno, što je meni bilo interesantno, to je ja sam pokušao naručivao auto. Pravio svoj auto i dok nisam čuo da je 6 mjeseci čekanje odustao. Šta je zanimljivo, ja sam pitao gdje je CD. Što sam navikao na CD da slušam, tako. CD ne postoji. Ako želite CD da imate auto, to košta još dodati 1000 eura. Njihov odgovor na moje pitanje kako je to moguće je da je CD prošlost, da ja živim u svijetu prošlosti. To je to. Jako lep ekran za instrumental kabel. Sad da ja ne pokazujem, ovdje ima 100.000 raznih podešavanja. Ovdje sat možda se menja u 100.000 različitih boja. Sportski, dinamički, ne znam nija, crveni, zeleni, žuti, plavi, kao osvetljenja u autu, to se menja. Uzeli smo malo auto, to jest preuzeo sam kameru. Pogledamo, kao što sam rekao, mali jednostavni volančić sa različitim funkcijama. Ekran, kao što sam rekao, sa navigacionim u sredini. Vrlo jednostavno, ali istovremeno luksuzno. Kao što vidite, koža je jako meka. Jako. Plastika nije kao u Mercedesu i Audiju tvrda. Će sve lepo dizajnirano. Završni rad je fantastičan. Kao što vidite, vrlo pregledno. Ovdje možete sve živo odraditi. Ovdje televizija. Da, on ima i televiziju. I sad idemo jedan mali test vožnje. Eto vidite, tu te žute, kad se auto iza vas, upozorava da ima neko iza vas i da vodite računa. To je to. Ajde. Mala prorobila vožnica auto. Da ostite, ili to jest da čujete. To što je zanimljivo da je auto 20, da su gume trenutno na njemu 21 inč. Što čini vožnju malo osjetljivom. I čuje se buka naravno. Ali jako lep auto sa spoljašnje strane. Što je zanimljivo za mene je da auto troši tako malo, da je brz, udoban, da ga djeca obožavaju. I kao što sam rekao, o ceni nećemo diskutovati, to je individualno i svako ko želi može da se informiše koliko auto košta. Moj savjet je kupovati auto 2 do 3 godine star. Moj auto koji sada vozim je uvezen iz Amerike i samim uvozom ja sam uštedeo oko 10.000 eura. Što znači da i posle godinu dana mogu da ga prodam za iste pare za koje sam uzeo. I naravno nisam čekao 6 mjeseci, već sam ga dobio u roku od 2 nedelje. Potpuno nov, u celofanu. Iz nekog čudnog razloga auta koštaju manje u Americi nego u Evropi, iako se prave ovdje. Znači nema logike.
Vidite, auto vozimo sada 100 km na čas i auto pleše. Ja sam vrlo zadovoljan ovim autom. Kao što sam rekao, imao sam mnogo auta i većina mojih auta su bila nemačka, takozvana luksuzna auta. I sve su bile limuzine. Naravno, volim udoban auto i volim ekskluzivan. Nikad nisam očekivao da će Volvo biti ovako ekskluzivan kao što je ovo. Jako lepa stvar je to očitavanje znakova. Kao što vidite ovdje, auto je očito da je dozvoljena brzina na ovome putu 80 km na čas i to pokazuje tu. Mi ako prekoračimo brzinu, on će nas upozoriti. Da idemo da li će nas upozoriti. Blicat će nam nekoliko puta. Nećeš, dobro. Šta još je zanimljivo? Ako, recimo, pogledajte ovdje su kao put ucrtan, to su linije koje vas upozoravaju da prelazite, vidite po žuto kad se ja približim liniji na putu. To bi vas upozorilo da prelazite put. Auto je kao magnetisan kad dođete do ivice puta. On vas vraća. Znači, bukvalno mogu da vozim bez ruku ovaj auto jer očitavanjem linije on me vraća na put, približi mi se kraju puta, auto osjeti to ovim senzorima i vraća me na asfalt. Zašto sam ja izabrao Volvo? To je pitanje koje sam pitam mnogo puta, jer nikad nisam vozio nešto drugo sa nemačkog auta. Kao što sam rekao, ja sam vozio pre ovog auta imao BMW 730 dizel koji sam imao 4 godine. I odlučio sam da uzmem jedan Jeep, to jest SUV. Gledao sam, probao sam i X5, X6 nisu mi se dopale, novi BMW izgledaju kao 5 serije iznutra. Šta mi je zapalo za oko, to je bio Audi Q7, novi naravno, i ovaj Volvo kad sam ga vidio. Audi sam imao kod sebe 2 dana kao probno vozilo i razočarao me koliko je bučan, tvrd i ružan sa spoljne strane, kao igračka. Iznutra je jako lep, ali spoljašnji je nakažen auto i to je to. Kada sam vidio Volvo, odmah sam ušao u salon i pitao da li mogu da uzmem taj auto na 2 dana probne vožnje. Uzeo sam auto, 2 dana sam ga vozio i znao sam da je to auto za mene. To je to. Da li vi želite Nemce od 3000 kubika koji su plastični ili želite švedski dizajn 2.0. Potrošnja kao Golf. I to je to. Završna reč moja je: čekajte koju godinu dok auto padne s cena i nećete se razočarati kupovinom švedskog modela. Najsigurniji, najbezbedniji, kvalitetom i jako dobar auto. Slažem se s njim da je auto skup, ali oni koji gledaju ovakva auta znaju šta rade. I završna reč, ovo nije reklama za Volvo, već je ovo moja preporuka i priča o autu za koji me mnogi pitaju i za auto koji privlači mnogo pogleda. Završna reč je da sam ja ovaj auto vozio 10.000 km do sada i da je auto jako dobar. Pokazao se kao papirima, znači sve što je navedeno tako je i bilo. Za više informacija možete pogledati u brošurama Volvovim i verujte mi, sve što stoji je istina. Jedino što se tiče potrošnje, to ne znam jer auto još uvijek nov i nije razrađen, ali potrošnja nije kao što je navedeno u papirima, već je 20% veća. Ali to se preživjeti može. Pokazat ću vam još te aplikacije koje imam u telefonu, koje mi se jako dopadaju, koje su povezane sa autom i ključ auta i ključ koji sam dobio, to je vodootporan ključ, to ću vam pokazati kad dođemo kući. Volvo ključ, jednostavno boja kože, kakva je u auto, ako je kafena, bela, bit će beo ključ.
gepek, otvaranje, zatvaranje, alarm. Vrlo jednostavno. Kao što sam rekao, keyless go je paljenje auta bez ključa, otvaranje, zatvaranje, sve je bez ključa. Ono što sam pričao, to je ovaj ključ. To je taj vodootporni ključ koji može u vodu. I testirano je s moje strane. Kao što vidite, oko vrata i kupanje. To je taj app koji se skine, koji je povezan sa autom. Ućemo njega da vidite, ja sam piše. To je to. Broj registracije koji auto, kuća, može da se upali preko mobilnog telefona, grejanje ili hlađenje u auto. Auto može da se upali preko apa. Znači ključom nije potreban. Otključavanje vrata i zaključavanje prozora. Ovo je jako zanimljivo, nađi mi auto. On tačno pokaže poziciju gde je auto, u kojoj ulici. Znači bilo gde u svetu vi možete uvijek imati uvid gde je vaš auto i da li je u pokretu ili nije u pokretu. Pronaći, upali svetla. Ako na parku ne može pronađeti auto, pošaljite mu poruku, on zapišite i nalazite ga. Ovdje možete poslati preko mobilnog adresu do auta. Znači kao SMS. Kad dođete u auto, navigacija je već podešena na tu adresu. Ovo nemam, to je znači da pratite vožnju. Instrumental tabla. Trenutno stanje je 7,9 litara potrošnje, 61 brzina, skoro 15.000 km sam prešao, 5.000 km od kad sam ga restartovao. To je to. Da li ima upozorenja? Ne postoji nijedno upozorenje, a sve izgleda dobro na autu i ovdje pozivom možete pozvati pomoć od strane Volva. To je to.